Poštovani predsjedniče Republike Srpske, poštovani predsjednice Narodne skupštine, poštovani predstavnici Vlade Republike Srbije, poštovani predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske i Srbije, poštovani moji Slavonci, poštovani prijatelji zapadnoslavonaca koji ste danas svi ovdje sa nama. Tih 90. godina kada je u tadašnjoj Federativnoj Republici Jugoslaviji došlo do eskalacije nacionalizma pojavom višestranačkog sistema gdje je HDZ došao na vlast u Republici Hrvatskoj, došlo je do stvaranja novih obilježja, novog jezika koji Srbi u tim prostorima nisu poznavali. Strah od samo 50 godina unazad, strah Jasenovca, Jadovna i ostalih jama, strah stradanja, Srbi su se samo organizovali na prostoru zapadne Slavonije i ostalih dijelova gdje su Srbi bili većina, tačnije na prostoru Republike Srpske krajine. Taj strah Srbi su počeli osjećati naročito kada je međunarodna zajednica priznala međunarodnu Hrvatsku. Srbi su tada živjeli u Federativnoj Republici Jugoslaviji, ostavljajući određenu sigurnost i organizovali su način da upravo taj strah spašenjem i postojanjem Jugoslavije nestane. Došlo je 92. godina, oružani sukobi su počeli. U periodu 91-95. poginulo je 1247 Srbina, od toga 77 djece i nešto civila. Za 50 ljudi još uvijek tragamo. Ja ću vam reći jedan podatak. Vi svi znate da je za vrijeme Habsburške monarhije, odnosno bio apsolutni vladar austrijski car. On je 1846. godine poslao kartografa na prostor sadašnje Hrvatske, tada je to bila Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, da nacrta karte i da izvrši popis stanovništva. Po tom popisu Srba u sadašnjem prostoru Hrvatske bilo je 2.680.000, a 850.000 Hrvata. Po popisu 2021. u Zagrebu Srba je bilo 132.000. Znači, samo 173 godine unazad nestalo je 2,5 miliona ljudi, da niko do danas nije pitao gdje su. U zapadnoj Slavoniji po popisu iz 1991. godine bilo je 121.000 Srba. Danas ih ima po popisu iz 21. godine 13.400. Od tih 13.400 mnogi ne žive tamo, već samo imaju lične dokumente radi rješavanja svojih stambenih problema. Za 2 dana, odnosno 3 dana, 1. i 3. maja, pobijeno je 183 pripadnika ili Srbina sa prostora zapadne Slavonije. Od toga više od 50 civila, a ostali djece. Također, 3. maja i 4. maja došlo je do okruženja 51. brigade i pohapšeno je više od 1500 boraca i civila Pakračkog kraja. Srbi su 1. maja ostavljeni sami. 1993. godine formirana je zajednička skupština zajednička skupština Republike Srpske i Republike Srpske krajine. Tada je donešena odluka o informiranju zajednički štab za obranu Republike Srpske krajine i Republike Srpske. Nažalost, taj plan 1995. godine nije ispoštovan i svi znate da je 1. maja objavljeno da vojska Republike Srpske neće učestvovati u oružanom sukobu u Hrvatskoj. Srbi su po ko zna koji put ostavljeni sami. Pouka vama iz politike. Ako je 2,5 miliona nestalo u zadnjih 173 godine, zar nam se trebaju te sudbine ponovno odešavati? Bilo bi dobro da svi dobro razmislimo, da očuvamo jedinstvo na ovim prostorima. Spas Srba sa zapadne Slavonije je Gradiška, tačnije Republika Srpska. Ono što je grad Gradiška pružio Srbima 1991. godine, kad je bio najveći egzodus koji se desio u periodu 12.12.1991. do 22.12.1991. godine, tačnije tada je protjerano 67.000 ljudi. Svi su smješteni na ovim prostorima Gradiške, tada su bile velike zime, velike hladnoće, no ni jedan Srbin iz zapadne Slavonije nije ostao da nije zbrinut. Čak jedna porodica ili jedna porodilja porodila se u mjestu Dubrave u kući muslimana, gdje su i tad bili zbrinuti. Ta pomoć je pomogla svima nama da preko ovaj most spasa zaista bude most spasa. Ovdje na spomeniku vidite gore da na gornjem dijelu stoji obilježje mosta.
most spas. Vidite ove tačke koje govore o koloni kretanja Srba sa prostora zapadne Slavonije koji noše krst. Taj krst je prepolovljen, pola krsta je ostalo u prostoru zapadne Slavonije, a pola je odnešeno dalje Republika Srpska i tamo gdje dalje. Hvala vam svima što ste danas bili ovdje. Ja vas zamoljavam da i sljedećih godina dolazite u što većem broju. Razlog je prost. Da ne zaboravimo da je tamo živio jedan narod, da danas na onim prostorima zapadne Slavonije živi oko 13.000 ljudi, da je starosna dob iznad 50 godina, da nataliteta gotovo da ne postoji, a mortalitet je jako izražen. Onaj narod koji još tamo živi, spas vidi samo u Republici Srpskoj. Hvala vam još jednom.